Theophilus Anani, so the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say about equipment, apapa, a church for our quadruple ewadisium, any air conditioned room there, about media law, advertising, camera handling, and marketing there, and then a location of Abeka Flipper Junction. Fanamba ne boasio na wankasa frɛ na obi andada wa na memo bi kasa me frama wankasa frɛ abati bi from African media as so mom say in some social issues and I feel so and a relationship and then young woman training the person the bus answer there yan can air they can yes say miles moody of tunes and ever tasso am I name so the aboso ama afoforo na adofo ene de emu odu pa ye we ekoma emema na mo de mo adwen say instead of some pay attention to mo yere no anasa mo kanche ma no enyima bi oye a enye ananyima bi a mo ankasa mo ya enye ense fata mo ne betina na kamo ne na akasa anasa mo sasa fa mo de mo nye no na mom mo di musika atimi ekohye mu ema obi se ono ana onko hwehwe mu se oba no ochiti ewo so anasa ochiti won so no we ekoma mo be ma bo ha be ku ne fie no ono ankasa ne se oyema oba no ebi asika mpo no ontimi eyibi edufie enso otimi 1000 Ghana cedis every month no de ma obi se nipa na enje no franchise ni yele no kohwe mu se oba no ochiti ewo no so anasa onchiti ewo no so ebu akwa no kasa ne suban bi oye ewo fie na nye no obesisa no onsesa wo na otu echesika ewo chi se oba no obi nko hwehwe se oba no ochiti wo no so anasa den onchiti ewo no so we ekomu nyina na defo mo me kwan na me ntwa mo na me ba abrante bi die ne die sam no afa no kom me de ba so mo na mo me kwan na ntwa mo ni obusia for ene de abrante bi e de ne die aba so me je sensem o kan ne an say ono ye ma the contract ana contract no di echi na ni mu contract na akofa ni mu ma say I just ono aka for contract no ebo no aka say di djuma no na brante no ma me fa ne nsam no e ma be so mu na won so efuto nsam awo no now they atoso amaye na therefore brante na somebody be kind no say my co-tenant told me to check on his wife because he suspects his wife is cheating on him. When he's away, I ended up fucking his wife. I don't even know what to do. Now, to answer, so I say, this lady come to me every night for the D, and I'm even ashamed. For a week now, I don't know how to confess this to the man. That I have been fucking his wife for almost a week now. Help me, please. And only asema abrantano and so na Yama the contract so onu mom and enye hwehwemu say abayiwa ne HT e woni kunu no so a owie ya onu mo adane ade no ana onu kwakodi eye ade ne mu de na do form asem we de me nko me timi ent na so enkasa ne ntede me ma me Hannah Bless aba be come inside aba ha say ba be do asem no esikomo am we dia fa ba bibi abako de de nyakopo ase we de stress am so essentially a serious case but we akoko fa papa no come we do be say we de onye ne de on kanche papa na na asema na nkanche no Obani bema ne nkanche papa no obani nkanche ne kuno bema no ana o si we de so no no ye de contract na ma no so nko hwem so oba no HT ana ne nko wi ase no no ankasa na papa na ana odi duma no ana ohu ne onye enfa asam no so person o ka papa no but ohu se de onye ne onfa so enkanche papa no oh first of all me dance nyame sha obi biara hwe amen asemo yi na ye kanisa na nya asem keto asa ana ekoso esipa ye ka say sofu bi de ho ka ho asofu ho members ho obi ade ho because na wo ka bibi na ye me de pa memma ni bi we wi ase no me ma me beti say obi ntisika nware ne tamfo dabi enti musa ware oyiwe no watisika ware ne de wo so wuji ni di because ansa na wo be ware obi na obedi obi echi say o ne ware no mi gidi se na mo nante kakra yes mahu mo ho obi a trust ne yon what mo ho ase enti di ebiem ni say unji ne ndi
Now Bob Patria Sika. Ebi kura sika na utua no. Oba no te fie no kura no. Ebi a onye bi ni maybe koso. Say. Oba sasa sa na ye no on sasa wo. Once sa. Se we na araba bi ka se mo se ye kana mu ntia. Ye de ho bajim. We lady no de ne ho agim. Se we enti no niema na enkoyie ma no. Na nipa no so na odi ejuma ne hye nsa no. Fa baby no me dia me yempa na meka se no ano no. Me mompa ka meka se esiechi no. Udi wa na osaso di wa. Eno ano no. Because who bear man I think say who see obi hye unsem. Bi a okra who see akire. Who no wo ye. Ye see atwam ne bi esra ya na. Enti no ye bi. But mrase oba de ni se ofa ukunachi. Be ma de normal. But sana say is that how it should be? Sana nyame bema nchi. Your nature. Sana mi hu. And they say your nature, the man is what you to so say your nature. I don't na man here no. Oba de o ko Bible man enye. Because ade ye wa enya wo de no anka wo nso me fa nye obi it wo nso wati asese we de me de be me no because me na ti asese me nature no enya me nso so wo di de wa ha nso so me nso me ko di de ha e no na ma ni etiti no oh you ma wo enya me bo aye nhwe but wo be kum na etisa mema no eya na obi ka bibi se o ko ware a bo ho pempa ye bi wo wa ehia bet enye ni nyina na ye eye se mo best steady mo enti me hu me ware o me pe o ya steady ye ho what I say enti ma be hu suban oh be ma de eye ni nature say sa na nya me bo mo sa na me hu no sa me okay by ma sa na me hu no because member there sa but oba there ansa na oba be ko sa ade ni mo no na ewo treatment a wo be ma no o dey na fame no kware every woman before be cheating or reason tangible ones because minim obi a wa ware ewo ekita nkwala form oni be ma ne nete chop money krebi mba eso chiti no kwa fa yin onye bi otua what I say otua eti me ma ne mfanya omo me eye me de bet ekoso we say ye hye na ye sob na bi ekoso pa asofo mu obia ekoso na ye hwe na ya so bi eye situation no ye hwe criteria na mso ama eye ma de echiti ewo eye emema so e de empa na be ma obayi a be na mso ma oba no echiti ewo mso oba me da say be ma ini sa wo makom di oba no na me sofo ka asemi efa aware ho na adam chimbe sinne me gye na me nyuma hye o say se nyame ye mema se ofa oba na wunya ware no se wa ware ne pe 6 months 6 months ni so pe no ba na ho fo no me ye mo hye o say 6 months mo so oba na ho start it was say afi what do you need afi bedroom maybe no asa me mansion na ntwie we dey me to no because wa kwa bonti akohu eti mi so foka mi ye mu sheme se iyerade sanete ene ye be ye den eti be ma go se wo ye wasade e wo fie no ni wo ho de ahofon de wo ho ye ma igran to da e ba ya so ye sanete nipa won fo no beta wo se wo hu se wo ware no ni natna we hu ni supa unim unsa enti na aware ewo age ewo baby e wo se wo duru a yes ware eno ne chere o maturity so what you say enti no wo se wo se oba no umo accommodate oba obe ko obe chiti e bia o ko fa no no obo ni ti okosa nko ye ni ti sesie ne ho e bia okọ ye ne nine man ye sesie ne fine but who be fa no wa fa ne say wa ware na wie di na 40 na fi eti okoye ni ti kra wo si boy okoye wo ya wo si boy enye nipa nyina so ne betumi eti na sa no enye nipa nyina nti obaby wo wa no de ode starting ye no eso baby ani de etiti obi a sebi obi eti baby ono bi ani ti no kra bi a 1 month
onye washing na oyo okay obi so bi a 1 week na ono so onye ya onye okay nti ugbo wa nti na mo be na nti na obi suban mo be carry mo ho ejuma na me ye no sika sei na ninya oh girl you send osisi ni oh ebetimi aboa oh bray ejuma a wo ye me shena the way near me or GBA 200 2000 oh me check here I be boy yen ti mo must dey mo ho ahu bibia na moti to wo dey na ba na wo senia wo hia no wo ye wa nya obeko on fa so ye sofo ma mi nim sofo bi ni yewe o chiti bam obaba ni nyina ne se papa ne enye ne so ye na se ana asam wo ebi so ye mpaso agro no na nia ye no bo ho ebi so ye mpaso agro because obabi o si so no okọ na enim kakra osroi kakra ebi a so fu ya memeka na why holy ono no wan nye bida mission na so ono wan nye bida nti okofa oba no afa bedroom brebi no suru oba ne swag no jese so fu maame ontumi nti oyife twi so fu maame a wo hyem pa enkwala kro ma wo no se nyanyame a wo beka se baby wo so what is nti ekoso emema no de meka se emema no munya mu homework yie munya mu adwuma yie munya mu asade se awarefo because man study mo ho na wadu age bi na wa we hu se wo betumi aye ti na akofa oba no sama anya sa dia de bia sa na de be akwa no nye mistake minimum dia no because be me bia wa akono ti hu ne se ma ne mbo papa na ma ne o fa no kwan no so ndiska no oh on satra na dwen guy ne satra na dwen omu se ne awoye no enye mu se mistake ti mi ba akono be ma di akono ti mi ba akoti ba ko nu hu nipa we ya dia nu hu eti nu hu se no sebi nipa no particular we chi no oye obi bi betumi enya o ti we ya die bia na why fast it is a worry ba ko a I was so just na wo satra 1 week yes and we ya say o sign akobo we no amane because I we dey put me share the bufu na bia we di body yes te hu hia ma me we dey ka we futu osam no na wa bon to fa amaye na ye de nkomo de sia no ye futu asam ba the people dey talk you na say ye nua no mema ye kuru no mema ye mpena no mema ye boys mu ma mani nda ho unya ready a na na say you ready unya ready a enkofa oba no enye sa so okofa no anye na sadi ama na obekọ obesi wachi enti wo fa mi she video bi o se mo amanya ma na mo titi wo mo no ye nkofo de ne ye fa ye krokro wo mo enti wo wa mistake obi be fa wo de na krokro no de wo titi no obi nya adeda no from enti no mesra mo unya ready a enkofa unim so why ready so there o fa ya obi bia perfect nyame sure yo mama we dey nyame sure won so far we dey da was so far e futu 07 ni dey nyani na ai wan hwe wo dey yi a obi be gye no na wusu ntima wani enda ho adofo aha na dey komo no esi won so wade ncha da se futu 07 a wono na dey asome e wo comment section mo amaye kama e wo bo eni ni dey kwan so we so mama we fi say over subscribe we me notification bell na say na dey bia da dey post a woni nipa won sa be din kan ni aka uwie so mo we so beto na wa share na akofo so ensa akabi ebia na obi go through the same scenario no so betimi enya efutu otem no e dey resolve any issue me amede nkomo no ebro medin ene etwa bro ni mo I dem factory ba ko pe da se na so be sanso she bi makram